sister wena uthini ufuna ubani between the two ngithathana wena uyangitholela phambi kwakho awuthi yami uyababona mara ngithatha yena yena bakhala ukuthi ngifuna inkomo zami wena hamba uyilande ngicela ukuthi kusebank lapha akusisebank ekhaya akusisebank wakhipha kodwa wena bodlani ngiyakutshela bodla ini funa inkomo zami ngithi bodla ini ngidlani abantwana bebaphuma uzophuka awuthi yami yima inyanga yima wena mfana usuyangedelela miyekele awuthi yami inyanga wena ngakho funa mukho. What up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships bafethu, but I as Smazi TV, I'm the answer bafethu. When it's time to drop it, it's time to drop. Thank you for the likes, the subscribers, the likes, the comment, everything bafethu. Ngithini, we see you a road to 70,000 subscribers there on YouTube. Mfowethu ubani ka? Mina ngosikhwili phambana noBhoko umdipozo wephenti. Abanye abadipozo furniture. Ubdokodoko, uthando lwamahasha. Yes. DSD dubla so dublana. Khalabe emgeza. Uwe lo muntu impela. Ndoda ngiyabona uyangibhalela la kuma WhatsApp uyangithinta la kuma Facebook uthi ndoda vela ngapha elokushini lami ngihlukumezwa ngumfazi. Ngitshele kahle kahle kwenzakalani na uthi yami? Kahle kahle ngahlunyezwa ngoyelo umfazi azongiganisa la eMelo wangiyena walana mina. Yeah. Ayisuka la nje lemsinga nje emabomveni. Wazohlala la eMelo. Asengiyakha la. Ngenxa yalo mama. Sekakushintshela wenzani lo mama manje? Wathatha omunye umuntu wamakhumbi. Okay. So uzwa kuthiwa ujola nomuntu wamakhumbi. La ngibabambe live nawe. Okay. Le futhi bahlale basayi kakapheli. Yeah. Ngizazobashiya nje nale ndawo yakibo bese ngiyabuya. Okay. Ngiyakuzwa awusiyami. Angibuyi ngobubi ngizobuya ngobuhle. Ngizoxoxa ngokwami. Angimshiye nendlu kanjalo ngikhulumelisa futhi esisala isifebe mina ngisakhuluma kakhulu. Yeah. So ngitshele awuthi yami before lo muntu lona akushintshela abo umuntu obhedayo kanje uyiziphi izinto boyithanda ngaye angumfazi wakho? Ayi ube kukunenga kakhulu engakhona ukubala. Yeah. Net manje sekushintshile. Yeah. Yini into yenze ukuthi mhlambe kushintshe mhlambe nawe enkonzweni awusaphushi ngaleyo ndlela. Angithi vela angisatholi lutho. Yeah. Yazi ngiyahleka njengoba ngisilima. Yeah. Lo mama usengiphekela iklabishi nje ngiyafika endlini ngithenga inyama athi nali iklabishi dlani baba abantwana bayidle yonke inyama angisathola ngisa-understand ukuthi kwenzakalani. Awusatholi next. Hawu. Nasenkonzweni ngenakhona lutho. Eish. Hayi ngiyezwa. Mangibuya kuwe mphathi ngiyobe sengikuphathele lonke ifayela ne? Sengikutshela ukuthi nangi lo muntu ngimbona kuphi nini kanjani. Cela manje ubuyele endlini. Danke. Awes. Bafethu, it's your boy Smazi nezwela umphathi yakhala uthini? Umama manje akasayishaya inyama sekashaya ikhabishi kuphela. Ithini Rooftop, siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko is thank you. Danko. Lontwana ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. Hey. Yo bitch, man, I'm sober, tryna just control her, find you at the corner. Hey, I know you don't just love me, yeah, you need my moolah, you a gold digger. Hey, never lie to me, cause you know I can see you. Hey, never try that please, cause my bitch, man, I'm sober. Don't you ever lie to me, I don't have that time. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Mphethume out kada. This is after the investigation bafethu. Bafo beyangibhalela la khala ngokuthi umuntu wakhe uyamchithela bafo right. Angekho right wempeme.
bafo last time ngikubona bokhala uthi umuntu wakho uyakufebela yena ngababona ngabaxoba nje manje Yeah. uyakoherezela yena kokumanje yes ngiqanukile vese yes ngiyakuzwa qala ukufaka induku manje nangababona awungitshengisa bona nokubazi ngicela ukuthi ngikukhombise ngoba ngihambile ngenza umsebenzi ayibo into enjalo ngifuna ukukukhombisa la kuma TV ukuthi ngibabone kuphi nini kanjani njengoba ngikubiza la kule strat bandlulela labantu bafu uyayizwa into enjalo awuzweke buka la akusimfazi wakho lo nguyenye nguyi uyayazi le ndoda ahamba nayo umngani wami futhi umngani wami achoose wakho mayuthini njengoba ubona le information esona uthi sakebo mfowethu laba ubabone babaphelela ngakhona bafethu unayizwela uthini ume out ufuna ukubabona labaphelela ngakhona sambe awuthiyanga labantu bakada asamba bayongitshela ukuthi senesikhathi esingakanani njola nalo mama eseminyaka awungababamba nampa uyababona nampa asamba naba labantu mfowethu hello madoda kwenzakala Lethando sami uhamba uyoshuta amakatari amanga Lethando sami abantu abamlo wena ubaba abantu abamlo uhluleka ukuthi ubondle kodwa ngibani kana abantwana hayi suka bana Suka mfo Angakufuni wena Angakufuni amakatara awuthiyami uyababona labantu benza ungijwayela kabi wena uyababona benzani labantu ungijwayela kabi wena athi ngikhulume nabo camera zwakani awuthiyami ubani igama awuthiyami ubani igama long distance passport sure uwenzani lana nalomfazi walomuntu umuntu wami lo so lesikhathi esingakanani ngisho lana 6 months yebo na 6 months yebo ngibona sanjani ukuthi unani Ngikhiphile ukuthi wena uyachitha nawe uyangithanda lo hamba uyangithanda thanda yini akudiki manje sister indaba wenza so lokuthi angakhona ukondla abantu abakho ungathi umntwana yima awuthiyami uyamuza uthini lo muntu uyamuza uthini lo muntu uyamuza uthini lo muntu ngokuthola wena bona imoto awuthiyami uyamuza uthini lo muntu ngijwayela kabi lona ngijwayela kabi ngijwayela kabi wena ngijwayela kabi wena ungalaleli kwami yima ungahambi sikhulumeni kahle sister Ruth wena wenze njani lo mfana angisamfuni yini inkinga akakhona ukondla abantwana ngondla umntwana ngegatari akayikondla impilo usebenza ematruckini ngabona ukuthi abantu abangi yes uthini wena awuthiyami wena ufike wathola wondla kanti mina ngiyondla ngapha ngenzala yonke ngenza ingane wondla ingane wena ngeke wondla ingane zakhaya uherezela yiphi imali ngegatari i5 esima yebo imali abathi abantwana wena ngadla amachip bafunde crash ngayena amachip esikoleni ngeke namachip yebaba ngiyafunda esikoleni lina nephapha athi ngikhulume nabo baba bafo ngitshele wena uthone isikhathi esingakanani unoma isister mina 6 months yeah
lokhu mphethe kahle lo ngimphethe kahle akunankinga yebo le ndoda solo behlale hostel yamtshela ukuthi ise hostel iyazama ngamagatari yahluleka ibathe ezovela eTV so ihlulekile yeah uyangitelela wena yima uyangitelela lo muntu lo wena ukhoni ukwenza next kubantu abakho 3 abantwana awukhona ukwenzani iqiniso lelina ayikho ungitshela itoilet lo muntu lona iqiniso leli sister iqiniso lelo awuthiyama uthini wena ngalento le uphakela isikhaftini ukungibona ngiphethe ikhwama zekhaftini mina ngoba ngiphomethe ngiphethe igatari udla yona le gatari ngani le gatari uyiphethe phela udla yona ke wena uyangitshwayela awuthiyama ngitshele wena le gatari khambani ngayo vele iphanda ngayo yebo ngiphanda ngayo sibari gatari even nayi le mali namanje nayi phathelena lo mama wu alongiqhashaza lo muntu nayi hawu yaze yafika yaze mali izingakho ngoba 90 rand yebo nayi uyenze namuhla ngaliphuma impuphu la ngangiphuma impuphu la ngendoda ayikho inkukhu 90 rand nendoda ayikho inkukhu 90 rand azongichaphaza wena ayikho inkukhu 90 rand nomzana mina ngivese ngithenga i5 kg abantwana badla kahle no hamba wena uyohlala emkhukhwini ungasoli lapha angifuni lapha angifuni awufuneki la maye wena my sister njengoba ninabantwana nalomfo uthini nimisa njani relationship yenu ngimisa ukuthi senginomuntu mina angisafuni yena ngoba yena uyicabangela yena yedwa abantu bakho abantu abami bazombona ubaba wabo mabafuna hayi mina uthini wena uzobanakekela mina ngizobanakelela ngayo ukwazi ukuthi ngibani ombhemi igama lakhe ngibani igama long distance wani wena long distance la kuhlala khona amakhumbi wazongihlanyela wena kumnandi kakhulu lapha ku long distance cabanga kuyaphilwa la nale short distance kumnandi ku long distance siphathe baba idlalwa yimi no wena bafo uthini uzomprovidela ngiyamthatha ngiyamwina ngizomenzela konke akufunayo kanti ingane zami ilambile ngizokushaya wena nangabe uyithola zilambele ngiyakushaya ngeke uyithola ingane zobufuna lapha namuhla semaphoyiseni sophakela iprofessional asikufuni lapha endlini lapha sekuhlala mina sekuwami awungeni lapha wena ngiyacela ukuthi nje kusuka namuhla sekuwami abohlala hostel abohlala khona no sengohlala kwakho my sister wena uthini ufuna ubani between the two ngithathana wena uyangitholela phambi kwakho awuthiyami uyababona mara ngithatha yena yena bakhakethe ngifuna inkomo zami wena hamba uyilande ngicela ukuthi kusebank lapha akusisebank ekhaya akusisebank wakhipha kodwa wena bodlani ngiyakutshela bodla ini funa inkomo zami ngithi bodla ini ngidlani abantwana bebaphumaphi angeni lapho mina usho sesiphelile inkomo zakhe sister ziphelile 3 abantwana yayinkinwe inkomo 3 uzoyikhona le 3 abantwana long distance hayi nankinga mina ngithanda kakhulu abantwana bangibiza kahle bangibiza ngobaba bangibiza ngobaba omncane bangidonepha kakhulu babona ubaba kade hambe 3 angabuyanga lalela kwayena lo mfazi ngamkhandeza aqele lo mfazi ngizokushaya namuhla sonke ngamkhandeza aqele ngizokushaya ngifuna umkhande nje wami lona okay so uthini awuthiyami mina ngibhalelwe nguwe ngumuntu sovala nayo isho uthini naba labantu sebathola akathathe lo mavukuvuka ngisana ndaba mina thatha so siya awusangifuni vele Sithando yamuthi angunqengi hawu mina ngiyakuthanda Mos baba ingane abantwana uzobabona njani abantwana uzobabona njani abeletha kibo bazoyiletha kibo abentu bayazi kibo ukuthi ilaphi ngoba lo ngidistance wakho kwebhokosisi asangeni lapho okay ngiyabonga mina hayi ngiyajabula ke ngoba ingane uyazimukela ingane ngiyayimukela kakhulu ngiyathatha sengizama uzoyithatha iresponsibility ingane kokuqala ezakithi le ingane ezakithi kamseleke le ngane wazokunyela wena kodwa manje ezoba ezakithi kamseleke le wanginyela wena ngiyathatha lezi ngane le ngane zakithi hayibo ngiyangitelela awuthiyami yima inyanga wena khona usuyangedelela awuthiyami inyanga wena miyekele awuthiyami miyekele asibaye come here awuthiyami
Yo sofuna ukumbulala manje lo. Wena kabi wena. Mina ngisagcina sayikhuluma lento wena soyambulala lo. Wena wena. Ngizakuphinda mina. So manje Ngizakuphinda mina. yo awusiyamkhuluma nami. Ngisho ukuthi namhlanje iyajola 99. Iyajola lemfazi manje ngamlobola ngamshada lo. Yes. Njengoba benza so namhlanje. Ukuhamba nana buka Yo. Uthini ke awuthiyami uyayibona benzani? ayuphela bafana. Wena ngakulalela phakama buka le nje yambamba futhi. Bayeke awuthiyami. Bayeke uthini wena namhlanje ungasho ukuthi iyajola 99 eksizile. Ukuthi ulithole iqiniso. Nomphakathi wazwabona. Yeah. Wena ngizokuthola wena. So awuthiyami uzwisa something mhlambe khona abantu ababukayo lapha ukuthi wenzani ngale gatari. Ngiyahereza ngale gatari ngizama imali ukuthi sidle endlini nalomfazi kanti uyajola. Yeah. Ujola lo long distance. Wakubi lo mfene le. Uthina ushaye lapha ingoma ewani inguzwe lapha. Ngangikhona mfowethu ngangikhona sengixasukile. Yeah. Sengiqanukile ngiqaswe nalivamba nanti. Eish. Bafethu asivali show. It's your boy Smart bafethu niyambona. Ume out usaphetheke kabi kada usabheke ulong distance athatha umfazi wakhe. Awuthiyami ungasho ukuthi yashula 99 namhlanje kusizile ukuthi ulithole iqiniso. Awu. Awufuni boma counseling kanje. Hayi ngidinga next counseling ufuna ngishaya 99 inkukhu nansi. Yeah. Wena juba ndini? Okay uzobona. It's your boy Smart bafethu. Sifikile kada siyathola ini long distance awuthethe umfazi kaMjida kuthiwani ushaya igatari nami ngithi ngiyamcela ukuthi asizwise something nyana sekanyanyila uthina ufuna next. Next. Nangu umfazi bemthethe nanguye. Mhlambe soshaya into emnandi khona obukayo lapha. Bana babuka kaka lazinja zengichaphazele. Ngithini bafethu? Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you vala la.